محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أصحابه الأخيار غر الميامين ونمام الجليم. عليكم السلام. iko lazimu nirejee ibano neshelezize ketubidi nilale ebidi yonje neshelezize uka naba problemu nziro au kana timwambiani nabo wandu watsoelewa kana pano haina wakati wandu waluharma siasa ufanyiwa makrizinji lafu wandu ni wasikini yao hasatan ndu walu ulaya kama wasikini yao kiasi haju paske ye sirkali ekanga mweshelea wandu wakati Zambia kaujaji yafungwa warengo wanzuani wananyasi wahezi wa Sahara wabala zononde na zigongo wadwamba libere Sambi onti kadwawili harimwe problemi ya Medina riono wandu wenji wakaufanya video wemenase ukana waantrenewa harimazi antisashi Arabu nangu wajuu debarke wangamize sizeleza wandu pia wakama zahidi simweleza nuka zila komplo na iyo siasa leo inu sijatsiono video wewe ngasimasihu sha vanunga bumbwana kawe mbwana hiyo ketina masihona mtana sijatsiono video ya wandu walo Faransa warongo wa ukana wawaza malaho na fami za wandu wa sirkali wajuu warahitwa rangota si sikauda zanangalie wandu wajiona wana uwezo heli wajuu wane video ila simweleza nukana mimi nsina upande niliyo shange bidio ni mwelezeni ili mwedewe ze khasara zijujiri ya wandu handani komploya he video ila watukufu reka mwanza reka kamjanza kamjunja harma piège parce que video ijaivumbua wa adresi za malaho daho fulani ngabo mwanamshwa Azali ngabo mwanamshwa Belu ngabo mwanamshwa fulani malaho pia ya waziwa awenge ezijao mruna jilinde ekainu komplo ya fanyiwa ne sirkali she sirkali ya Ulaya wao nao wejusaze janaza wao nao walona chuki hata warengao foto wechaharma papier toilette sirkali ya Ulaya ngwao nao wao ija yamba ukana wande diaspora majeni wahe diaspora wakati sirkali ya Faransa wajohone siwa video hamanda ila ya rongolwa shifaransa ordi wandu wambao ngwa unakalashi yabo haina mndu mwenza akili ibidi ya rambukana wao tsindo wandu wahe mandamano do wafanye video ila tsindao wao tsindo wandu wahe mandamano do watuwe video ila hata wavumbuwe ukangwa unakalashi sha amwelezonukana izo dize khasara za ho wandu wajoka uoneha harma mandamano ya wandu wazali mano wandu halo harma mandamano imazifu wandu wazali amjuo infiltre wenji walo hari yao ze khasara dizo wakati daula ya Faransa
waona wandu wafanyo maandamano, wenda hata wajusa janaza, wenda hata wambanga sina kalash, wenda hata wawazi wa malaho daho fulani mndu fulani ye khasara o wakati wajoka uja waone hewano armwe malaho yavumbulwa nezi adresi hizo waulwa wandu ike evideo ila tsindo wandu wahe diaspora wafanyawe maandamano mndu angaleze khasara hizo ikawa jaba ulwa wandu harumwe malaho yavumbulwa wandu ikawo waungo wa Ulaya shangwa waona uraia wa Ulaya kwa unsini ya he mahkama ya Ulaya shakwa tinsini ya he zidhamana za azali hauke president wahe ulo Faransa uo Macron yeka wende wa ulwa wandu hasibabu pieji za fanyiwa ni wandu ikawo tsindo wafanyawe maandamano iyo efasira yabo iyo yufanyiwa ni wandu wa daraja za juu za service renseignement do wakati kao ye sirikali wapuse wandu wafanye maandamano ili wadiwazishe wandu 2021 sirikali yo iperde control parce que wala madhamana wahansi wa wafanye maandamano wadai nrongo za 2019 kiesi ahibwa waperde control ngabo wandu wajirenda okana vale maandamano yala ya kweli na valowe nyiyo gwajuwao kana yanu ngardiwa zisha wandu 2021 ridiwa zisha wandu enzuani baada yabo rijeri juhe riyatsambaze azaliendeleye hata mpakanda yabo ija maandamano yayo yandi sorenga mna josi ye control yandi so perde hamade heli Marekani ya perde control ya hema jihadist wafanya wabeha Tosha wabeha Hasani Hamadi wabeha na Wasaya ili wajewa gide wandu harmanzia itsonda ila ikao kwa tsujo kaila pieji ya he sirikali ili wadiwazishe wandu 2021 wabehe wandu hundwaji kwa tsushinda wasindi hale gari waligide wenda hundwaji wafanya abaha inu nga mrumili wao sistemu ikao kamna uparoshinda mwita awa wengena mlinde usiku mwishiye fami ya mndu mzima wahafu mje mwoneka nyi mwaone harumwe mafoto mwe jusaze janaza mwe fanyaze batani wandu kwa jarengwa yezahe ye video ila yafanyiwa ya ukana wawaze malaho yaheze fami za wandu wa sirikali wala tsindo wandu wa hemandamano ngam amini harma aslimia mengo 85 ila de sirikali samba ngam amini ha aslimia mengo 8 yani 85% ila de sirikali sheke sirikali wafanye heliyo awe yala hasarando harmwa wandu wa waziwa walontsini ya uongozi wa daula ya Ufaransa ejo kaula hasarando ejo kaula hasara da wala wandu waruhorwa ni Tosha waruhorwa ni zile waruhorwa watujo kwa wandu wala de maadui ya hao rawore sirikali wao de maadui haukana ye hazinzima na diwazishe wandu 2021 azali yaendeleye hata 2024 ya jafanye voti za saa hata 2029 idhan yabweko wanadamu kwa jaile we pieji hiyo wandisovitiziwa waonesiwa ya surwawa yau maandamano kwenda haruma surwawa ya maradikali ya huwa ya ubombardi ikaka mjajivura hosonmo wa baba wanu mawezi wa jana wandu wafanya nzia ya shababi mkomori diaspora Faransa ya tsoyezi ya tsozile zidu wandu pia ngwa jula hasara aukaisi jao yabo daula Faransa ngwa johangalia
eshilo karibu no ukweli ndashi eshilo karibu no ukweli de kalima yonesao ukana diaspora yinu ngwafanyondo ngoza tani hata henda harma papier toilette wandu warudia yabo waongo ajura hwamba ngari wazawe malaho ya nuri wa uwe wandu waringadara waifanya mwandamu wa irwawa ila message hindi abo haina mdu yanzo ya tilo arma fichier S nafanye haina nzia merci beaucoup inifanya plaisir idhan haina mdu wanzo yake harma nzia ya utilo arma fichier S ukana de jeunesse ya diaspora riwaza malaho kadha na kadha na kadha na kadha yabo fami fulani wa adresi fulani mwanamshwa belu nge mahala fulani maudu wanru wao ho mwanzo yezi wa hao watuhura ye opposition yinune sirkali huangamiza wanadamu rajo kanga sina oleo mabana Faisali mabana Naseri mabana Salimu watsuhura hoto wazero hizo rawanu sente rawanu yezi yavo kwa naura hofanya nzia walazimnduna nza ya Ulaya ili wala ikao kwa tujue pieji yao wababe mabana tosha na zile na rija na ti SMS iwo latimambia nukale kosala hahe dahokana hakaya harimwe Nations Unies kaja paroda ili ya mkomori lode le kosala SMS hardi SMS wa ede aja ya towe sekre yaho wangazija na azali bwana uongi harma shida mjamono leo harma yepaji ya Coach Roger walanda wao Coach Roger ngoneso kana Mamadou Mwinyi sawa ndiso negosi zinu pia nsabu wanruwa Nations Unies wendo komori waodo wendo wa hensi wambena mwishiliani wishiwa baba wao pia umwiswa mpira wa hao wa upanga wone yezi wende wa kensi wazima baada yabo wangamize wandu zaidi hasatan denzuani aba bengenyi wa komori mwendo harmwe mandamano Ulaya ngamjo utilo harma fichiers pia haukana hindi ze piejiti zo zandisa wandu kwa jarongowa shikomori wakaurongoza azali harudi kwa jabenwe maji maji yayo ya hao wayabadili shansu aminukana diaspora wafanyao mandamano wala watujua uraho rongo haina rongo nsu aminuka wajojidziha shao mjidziho warongweshi Faransa iyo rongo ikao révoltant pour le changement amjwe ya huruma ekatsindawe yaba mjuokana huruma abo mjokanga mhuju jokanga mhujuo sha hukazia hamiswafi awe na problème commentaire musawi direct musawi kuhansi revolution batsam hujuo bo revoltant utsikazia hami mimi surinizo nambao mrati tokana rohombi hata mraja dora biha révoltant pour le changement amhujoka wendawe nsuvumbwa ledzina nsijovnika sheo shama fits idhan watukufu wa Komor izo ndizo nanzoni mwambieni ukana harmwa o wandu wafanya we mandamano Ulaya na mjue
tsodo vumbwa mwinyi utivumbwe zile vumbwa na mwinyi bewede nduzaho mwinyi baraka ana mamudu nda wala wandu wala wadingo ubira weri vumbwa weri nikeshe awababa iha hata kwa tujo hizo ambao kati mndungu tsaharongo wende wafanya eze Facebook wajado amba vumbwa mwinyi la mwaudo vumbwa mwinyi bamjwesha tonga utsojo vumbwa wense na fiti no datani even watukufu amtsauni mweleze ukana ze pieji zinu ngizo nziro ze pieji zinu ngizo nziro haukana ngabo tartibu ya ukana owanrungu ajuja wadore ngwa mafoto ye CDI la timambiani ngabo hata page za Facebook page za Facebook ikawa mju ukana eugere page yinu weye emhuwahe yuko la duani yode roho ya azali wao pia wajirende maopposant bimana ngamjua na fami za kiki ngamjua wanyisi wa pia ngwa neutralize wandu awezo nanzoni mweleze watukufu mtahadhari ndwati jambise ndraboka vanua la tindasi ngar aminio ngar joka ngwa odingoni emabunjilio ne mikonsi wondo waitende yao na sonsi pia ngar wonao ndwati jambise ndrabo ndwajo jitamroni bure mjue ukana ngabo khatwari nziro wandu wahe mandamano yanu esa jokaya wandu wadungu namna ya linya wandu ikao kwatsi wanu iyo ijoka njema harumwe madhalimu wanu amzambo harumwe madhalimu wanu ngabo mwanamshe ikawa mwanamshe huo amwishiendo haka kampanyari mwanamshe huo abe wa Geneve juzi yende ya lazemi pira ni mwanamshe uonga mumsifu wo ukange ndanyi ngabo ndrongozi nji zibirao harimwa mivuvu kamtswelewa na mlamuhe baye wa kherinanyi tizile wa kherinanyi tirija wa kherinanyi tiazali wa kherinanyi ti oyo parondo SMS yarenge mapesa tiji ya reality jindini hello andwanda utsinde wa kheri nanyi woshababi mnyumeni ikaka mjadu nga hizo nga mjodo fanyilwa piège mwe transformewa maradicalist wanduma islamist ma islamist wala dingo huwa no ranganya ngamjo ubadilishiwa ngamjo unikwa haina sifa yonsi pia numtilo harma problem numtilo harma shida hiyo system ya service ya daraja za juu yo system ya renseignement daraja za juu wakati wandu wa perde control ya ndongo wandu panga ndongo heli abengena mkazani harimwe mandamano yanu mwangamiziwa no wababa wao muendelea ozenbio emanaka mtujendelea mbio ekamka ujendelea mbio mjwamba ndongo za maore mjwamba ndongo za bie mjwamba ndongo za duani shaka mjajo ja mjwamba ndongo za kiesi la hibwa haukale kiesi la hibwa hilo wao waishiliana wayahibe wao waishiliana wa mhezi azali wala ili wangamize nzuwani na mtili wazertikena esprit fobi ndizo esemesi hamba haina mndwa parwa mwanama munibjalim mjodo ujibu yo mrunsaha haina mndu ya parwa yambilwa ukana na renge kingazija mwinyi hende
Mamadu hende na mwisha Mamadu wa ihamba nswanza nikera isi mpaka 2021 ola Mamadu wa muda ula tahabadilenda depose baada ya mezi na mezi ya urema asizi na referendum na mbadilisho sharia waishilia na kingazija ye mgazija mzima yambati jau SMS shake tuone saukabo yambati jau yabo ye mwema amjwamba la owi utende ba haudungu haukahindri haukana hakaya harima ye Nations Unies kaja parodailia mkomori toka yonsi kaja parodailia ukana ngabo dictature. Idhan wakomor nsu aminukana owandu wafanyawe maandamano yala wajojidziha warongowe sharangu imakuhani wabehwa yiho Hasani Hamadi tosha rija waungwa onazihazi za hao za ufanya ilo wanruwa liwazi 2021 sina ukana ibidi mtsidi wazi ukana afwan afunga salami yaka umwespione Hasani Hamadi mtsidi wazi ukayangamiza vice-president Janfar Hasani Hamadi ebo wakomori kamjaparo juzi sahata leo zabarindi no wandu wanuonsi pia hoji mlifuwa hao watovu mbwa Janfar mbabaha eba nuanungu wadiwazisha wandu nrogo hindri denzuani diheliyo zabari watovu wa mana mzima wakinzuani yalo chef wa parti harmwenga zija zabarinde mavdhamana wonti pia waheze parti wangazija yendo kamzuani ngudungwa niyambi yendo kana mvu ngufungwa hamasambi yendo ka watoni ngufungwa hamasalami yendo kana faswaha ngwamba mjufumo hamashamsudini mafu kamja juzi saizo haina mzuani utijo kaza magunguno bonsi yakamruma waheyezi hau yakamruma wahe opposition yabo hasalimia de sababu harmwe maandamano ya Ulaya mruhama Abdurazak Chance yani kwa janaza ya rwawe maiti bimana msamji ya harmwe piege ya azali kamwendao mrua azali uo mwini uo mzimba uo karihila uo Mamadu hataye makandida onti pia haukowa nruwao duwenda wamniko mhono wamba ukahukubaliwa efikira ya ubadilishe sharia baada ya mezi kadha rakaurema ombadili sharia hauniko wananyasi wanzuani haki ya hao eziliwazaye abo wala maopoza pia waparasambi hajati lwala joli waparasalami wambeha mroju omwiswa yabo salami hafungwa Hasani Hamadi ola yamba ukakarna huenda harumwaze votizini Janfar Yahima yamba ukakarna huenda kuna urishinda bwazali vansika hamba wanrunga wahulasho wenjingwa ohunu amdiwaza mbaya hangude ya tonga mlo wa Islamu kabati voti lazime sharia shidungwa ndashila wisho Hasani Hamadi hafanya mwishi ya hafanya declaration haeleza rasmiyan officiel ukana vanu ngabo jau ngamwendo sha du tekelezize maraia ya ukana vanwesha tsongarendawo azalingu jofanya hama do wakati wa mdadabi marehemu nando na Sedalike Madila pale opposition ya kweli ithwamana hayo Mamadu wakwembe wa siasa roandrabo mabana mwenye Baraka Marabu Mdubei nroa kweli mabana Mamadu wakaya harima ye parti yenku ya opposition ido parwa union de l'opposition
baada ya bola azali haonokana yeke opposition inu yatendelwa ni Mamadu kwa jaja wa depose hama Mamadu yabo Mamadu maudu ngujwa uka halali harimo Union Africaine, harima ye Union Européenne, harima ye Nations Unies, hauka yende dhwamana wahe Union de l'opposition ujulihano rasmi. Ulazali baada haishilia na ye nao kingazija wampuse Mamadu ukatwenda watie urohe babwendo dahoni harimo resident surveillé watso hatanzi ilona hata matraki. Kama Mamadu kajaka yatia yawe opposition ya jobelwa ni mzimba na Arshmet na kampanyari ikawo waokwa julihana kiu upinzani kiureme siasa wakatahe nrongo za kaujiri referendum asizi basi wao maopoza watujo kana statut yaoma opposant watujo kana statut ye wakauja warenge wala walone statut mabanando do wajua wa UPDC na wala pia watsanganyiha Mamadu hajatolwa kilaba ikamtweshelea wakati Mamadu yamba ukange na mamiliari alafu watuja ushahidi alafu mndu ya jamba Mamadunge na mamiliari harenge henzahe ambise ukamaore rangu ya wataleo tijo para burhani ndovi kabati umwishio Mamadu ye mtolwa wa hekoja halali walo wakati zesa za Juliana ukazonrabo yabo hesange halali sha omuhimu na tolwa ili yaone heuka ula yakadhamana wakaurema ze asizi ne referendum hadepose shema shakili ya haja ya kimahkama harie mwizi yo de piège marumiliwa yo wakati yo wajeze piège za kampanyari za hoasaya za wanu za wala karihila hatulia mnyenda rengehula hariwa lazila olamana wallahi ngarendao maudu kartswenda jana yonsi pia damjo ushangaya ezijo ujiri yabo azalingu shindo haukanembwa na ika 2021 lebala hatunzuwani wa hunre haki waja wakazamakiliro Ulaya azala wapuwa wajayiho wakazamakiliro ngwadingo hwamba makiesi ya hibwa bahata wala wakaure mazevoti wanji ya harume piège vote hold up wanji ya harume piège wanadamu ngoishia wendi ejumu ya madola wanadamu wa jumu ya madola wakauona rijaye jar mwaze teleza Faransa yamba ukana vanu kavati udhalimu eyezinu ngio njema olarija wae hajamba vanu ngabo udhalimu yabo wazungu kwa tingojo na uka wanuti wanduwalo sawa madhamana wa dunia wambilwa kama hamiraru dictature wendo anza wangalie ewo yambawa dictature we yo parando SMS ye akamruhindi ambassadeur wa he Komori auprès ya he Nations Unies kajaparo fanya rapport kajaparo abo wanu watso sawa wanu walona faida nafsia iyo de chatsonge mbana yinu ilombi yoza sakafuni warenge sambi wampara kingazija nsobe Komoringio na nzaya wajuso wanduendo aeroporo wende walala hula kwa aeroporo na mafuri hapa warenge sambi maskini hanomewa waliullah sabuze duanza hengazi umwasilini wajawa onongaro Mungwana wasaya uparwa salami wa mrumili ya Hasani Hamadi mrengezansi haheji sinde ankili la Mwenyezi Mungu yamnika heji Hasani Hamadi asiyabo aremme Janfarijido aremme Salamijido hajuha ebu wa Komoringa mtahao mlinde wakati ndini mwelewe wanadamwa eulo azali swafindo dawa wada iyo
zebiezi sisiwa ndo wada iyo ila duani hawe ulo azali mwenye baraka marabu mdubei yenda ambabwaza tiremezi inushale yote niko mhono ahsant alafola mwenye baraka marabu mdubei na mamaduna warudi warengemba biza mapapie za hao waziramase uhakurukuru ila wajua ukawaireme ukati haki kwa jaharaya ukano yekurukuru ilake tialali bwazali eka kujabadili yafanyiwa kuru constitutionneli waja kurukuru yabo sisi karisuhuja sindizo ba wardi wajua ukanga wa mndu para 54% amade heli sambia hamba showa nruala tiyo 54 iyo mwanzani wangu Ali Yusuf vanu uwana yonde shangamiza oyensi vansi wa Komori si ujulana harumwa Komori jana wanangalao vanu ngabo walona makuza ngabo walona wajomba walo harumwe yezi shakwa wats mimi ngabna mwana msho hangu lo harumwe yezi shantz mtsi yezi iyo kenaka utsongeza ike abo mruka juka na fikira homramba uka eduanisi si waze biesi si wanswami nuka yo fikira yezi swami nuka yo fikirambi yani narke mawadih narke wanru wa logic ekati ya tsana ka eze biena zisisiwa hai yawe yoje aba mfikiru ka yo fikira njema eduanina isisiwa yo fikira njema yabo ndo bejo ka ujambe nono yawe fikira yo yombi banga we na mrufami yao wanga biwalona wajombana na makuze na wendi ha kama hansi yeze ndokoza kibatanisi radoka wandu wa logic na ukweli na ubinadamu ha shando kana bomba na ba ola mjomba ne mwana nyambaba endo bisi wa Komori ratuti milioni rujula na oya mjo ngalianga mwana nyatso nambokata ngabo fami zake kizilobo hari hatsonambia fami hatulo yabondo uwa fami yake na yeye oyi mwananyasi Jalim kange vanu kujojoanzi ale dzina la uwa fami yake ngabo oyi ambese mwana di Jalim uwode secrétaire général wa he engazingome yaba uwa fami yake uwa fami yao uwo yamba mi fami yake uwa ulo vanu uwa Jalimu yafanya direct uwa mbaba hahe la munye nyumba ilo kule onsinwa o college yo kule mbaba he ka ono anikaza la ono mbaba he asalia ujouzie le gari hendala ulie mbaba he mwanzani wazali shaketsuone sauka mbaba he mrika wazalia ujouzie magari noya sihe ya mlaulie ketsuone saukangu johanso watania wahe yani iyo ngetsahori towe harmwezi choabaha kabade mwana mshwangu ngebala bonsina ujwa hambeza kweli mi mwana mshwangu oya swifu wazali harumwe masala ya ikoni minde mruanda na mataki minde mruanda natake mwana mshwangu kan no hands bari uliliwa hands bari njilo ikoni yabona mhensi ngabo mwana nyasitwa yulo banu mjomba hangu uona na mbabaye na azali oja na wetsi mruwaezi wala katusaidia wala yeye nguhimo nguremwe sendo nayi rense mafiti ritidonganya ufami na umwanamsho wa mndu na ubaba mndu na mzazi wa mndu ka bada wola mbaba hengeye harmwe yezi ya umzaza mndu mishe yabo yotsoka lazima mndu adungeze fikira hasha wakalla na rense wanafikira watiti wao wote ubinada abo wakati yo kabati mndu ya joka watwania Komori kabati ukazonzi pia ngarujula nao ngabo wanzani ngabo ujamaa ngabo ujirani ngabo umji sipia ngarujula na ikawa pia roharmu waziri sukatsi na mabangweni awabenge na mhenzi zebetizizini mwambie nukana haina mndu ngono si karinko dom subuti uwo de opoza mhu ulio ani harmondu ni waono we subuti werongo wawe handa zuki wangu kariko ndo msubuti mwanamsho hengu fanywa azo ministeri yabo ngarjoka ujarambia vala
bala olange jau bajau meno nariziye bo wanadamu ngwaona esprit za nyumeni wanruwa trawe wajomba wanu wanruwa renge mashababi kama zuki wangu karinkodo msubuti na mjomba hangu Said Nasiri wanu wanadamu ikawa mjora hafuha no umakini fuha yekari jamaa udurambe kaa Said Nasiri ten karinkodo msubuti ten shida ilo abwenti mpakarike na mbaba mwiti hama mwenye baraka yenda ya hulema zamba abaha yanzwa jirende ukana yende wanzoya nike wanrulesi alafuwa komoriwa kubeluka kwele mrului hale SMS hali zile ya renge ya ze milioni 50 no karhansi rado kama seri wanzanuaza liwanupia watijewa mbabaisa niho wanyisa na wanikana we mishahara ka opoza yondo unikazi wijana wangu mimi hununi kene sireni ndo henda nerengezi wijana alafu mje mdo renda ndo makaseti mwijamwe juso ndo malahoni wafanya andamano na bale maandamano yala zila si faida za mritu azalina wanrua haukaza alie faida ihunrao wanrua diwa za 2020 wanrua we faida wa ihunrao watongezo wanrua diwa za 2020 wato wanzuani na mnambi dhwamana mzima mzuani na mnambi dhwamana mzima mzuani ikaungu julihano buzaki sofwani na mnambi dhwamana mzima mzuani hau mrua politiki mzuani yatende armaze rogozi katsi ndo wangazija nuvantara wa hatu wakingazija yaweka ija ukweli ngotsaho wambwanga wandu atsambe ukweli yabonga we yazali nga mwambioni hasouti nrahafu na souti yale jeya nambe eulo azali uwo mwinyi baraka uwo zile uwo rija uwe SMS uwo mzee wa hangu Mamadu uwo tosha no wadunga yabo pia wawo do wandu wa azali ekaka mtwelewa o wandu wa azali uwo tsimusawi walati mudu nembabiza zumazahahe nembabiza avese azitole yo wandu shemru wa azali nga mzambwa mwelewe kamjipaniyo okay emru wa azali ngujoka azali na mnaje amwelezo ilirelewe namna ya huelewa emruwa azali ukanga bandu atsuelewa ndolaika wo azalaja na fikira mbi narika na fikira njema emruola harengeze fikira mbi za azali amambu ilo ando jawene zefikirambi za azali efikirambi ya azali hinri efikirambi ya azali do wakati azali ya jana sharia shaumenya sharia shanrabo na ujana votiza nrabo na referendum ya nrabo o wanru wamba merci azali ye referendum ya nrabo inu ya kweli nane ze election presidentielle ramba zinu hatwari zinu za kweli uwede mdu azali nano la yahima yamba na mwavoti engarendo ra voti zabari ili ridhulumu nzuwani 2021 hal nzuwana dhulumiwa hadhulumiwa zabari yeshariangi shosha 2024 alafu wala wakomori wamba esharianshi nushiyi zevoti zinumbi wakauha wafanya wajikonsantre wamba ukana ngarendawo naborehenda ngazijuhibwa nazehibwa ngarijo kaudai votiza hibwa karna kaudai haki ya nzuani
alafu mzuani utwelewa hanjia harumo mrwa maji owana wasambi watohwelewa ukana valesha afungisa mbaba hao de maandamano yala owana wasambi ngwarengele pano wende vala owandu wafunga mbaba hahe ngwadingo ujusa libere sambi na vale mwana wasambi kajajwa ukana ela rifrija ola ya haja de ya hanse la tabu va la place de l'indépendance ili warenge sambi wa mtela joli big up yankilio masha Allah kanselewa equation hiyo kanselewa baada yabo ezajiri hindrini ezajiri SMS ambassadeur wahaina mkomori harmwe Nations Unies uparwa SMS ya kaho Nations Unies ya uzambiliwa yaisha sambi ya fungwa ha dhulma yaishia baruani ya fungwa ha dhulma yaishia sasti ya fungwa ha dhulma yaishia Jafar ya Mambuda yarudi yaishia Salami ya fungwa ha dhulma kajada ibo mwana wa sambi ujisole foto hosoni mwe maadui wa mbabaha kajadai ukana samba afungwa bure kajadai Salami hafungwa namna ya kidhulma na kwezi Nations Unies ngabo ushahidi tsaunu wa konseye wa president operation haj yambaye piège inwe yaifanya ye uparwa hafi ministre wahe education big up les gars oanruwa yelela ngarenda uharumwa maandamano na mhensi bayinu demokrasi karna ujwa uwadumbiza yaho na mhensi maudu kiki ya jo maandamanoni na mhensi azalia jo maandamanoni na mhensi pia wajiharume maandamano haukane ala yatolwa uo habangulwe madhambi iyo desha tsunga namba ukana wana wakombo Ayuba ngwa tabiha hatalewo pumbaba hao ya hafa shaka jafa kawaida haulwawa yabo wana waongo onando swata leo imana zitsuda ilwendi wana wati jidoktori ndovi ya ulawa hadhulma harimweyezi ya sambi harimweyezi ya ikililu harimweyezi ya mnyibaraka wala wa ulawa wala wakana fami emana mto ujusema panenri ebana mkomori date d'expiration ya maua jingiyo yode siril asrari sikaumwelezani namna ya weleza mwana Abdurazak la chance nsina ujabano njena be izo mtsojwelewa izo mtsojwelewa ndazi do wakati njuka ntibano ni jenambe hola badaka sadaraka sogobodes yabala baraka sakati kitakarabada kakepe akomor yabo tirongoa yabo mwishia shesha baki do utuje maneno yayo halnga yona faida halnga yona fasiri halnga yona namna ya mruto wa maana katina ekati janga mrongozi nrongo wawo gizo na maana fulani ndunarenge shekati jasamba abakamar mimi patriote abegazora gaza zuma magaya rabadaba dogoroba baragarazizo baradze wido badia botsfanjao sha ketsuone saukeka sifanjao valatisati usuyezi ketsone saukeka tifanjao yawati usuyezi njausa inu kamera yahongetsa hawo khairul kalamu ma qalla wa dalla khair ya kala ya maneno da yalona faida
wa Komoro sikaanza nimwelezeni ze piège mfanyili wao mwandiso twar maze piège yabo haina uloti ya receve zeku na hime ya receve wafanyiwa video Ulaya yambwa si majeni rilio harimaye diaspora ngabo adresi tsaino tijiri tijikatakatari tijimdini la sœur Abelou tijinambakatatana la sœur de président Azali de pacha alafu mwishie maudu boom mwanamsho Abelou haulawa kodo erifanya dawala wafanya we maandamano na balo kweli wafanya we maandamano sindo wafanye video ila de ikohambilwa piège harmwana adamu wenzagiri ila de ikohambwa ankili yirumili yo wanadamu ikauze ankili ngizo nchashi hana wala wazirumi yao awenge ni mwendo harmwe maandamano na mkena le girilo sha wamtendeani wao waruma waperde control basi wakati zjohu mkaushiani kabatu jojua ewa unisaidiando wakomo maandamano ngayo na haki na ndi maandamane zebie sisiwa hamade heli Abdallah ya Zamba amfanye maandamano ela duani sisiwa hamade heli mwananyasa Abdallah ya Zamba Manama Sofwan Ubeid amfikirukana hurongoa yao. Tu as vraiment changé mon frère Moussaoui. Maintenant votre idéologie ce n'est pas la même. Amhuzisondrongo na kuna ushindo jibu. E huparwamba munyibera kashange evala munyibera karkar manko do sa muda hindri. Rika harmanko do muda hindri bo Sofwan. Ya kwamba referendum haramu na asizi haramu. Ye mimi ngotsa reketi change mimi namba ukanswa nza vote. Ngotsa ho leo njendo hii manifanya maandamano ya kimafiti. Si change arondo ngoje shinda unambia na change. Ya change ndani hawe ya change munyibara kamarabu mdube ino wasai. Maana sina hamba archimeti wala kampanyari wala fulani. Oindo. Wanu wafanya zipiaji. Yabwe kamndu ngena ushashi wa kuelewa. Katsindo anzani mtineni ze video. Enda ichile ze video. Sonai, oimabeli. Ekusona ukaba unonesa ukahata we kufikiri. Unonesa ukana, yani we mle mevwe ankili ya ukango jovura, ni wandu dahi uvuri hedahi. Shamimi ankili ya ngubo ya iva, nsina ukirin rohorwa, hamade heli wa rohorwa. Mimi njakubali voti hata leo azala fanya naye timwambia ni mia mlindo 2021 ewewe Sofwani rado kabanuga zima ramba 2021 fikira ulo ni waba hindi hata kutuju swanzi haya unambia Sofwani kuna ushinda unambie mimi ndena badili minabauka hata leo mlindo 2021 hawe ya badili mwenye baraka ya uwenda ula uvantara na ula ulemevu akili wa utwanda hizo mranzao haina wakati urongo wao haina wakati wanzi hao fikiri. A changé ndawe. A changé ndawe. Shatindami. Wende utsojwa izo ambao shatindami. Mimi kakutwanza unishilie endaro horwa iho. Udoda imakiesi ya ibwa ba mime makiesi njoka uyadai de makiesi ya 2021. Kawanda endada ya heze votiza ndrabo wada ya he referendum ya ndrabo ba mimi ngami 2021 mimi ngami kinyume na udhulumifu wafanyilwa salami makandida waho pia wahimaya honsi pia waona salami ya dhulumiwa na owe daza mingami kinyume ni makandida wa parasambi waja wamfunga min siba zima nawe Sofwani Uka wewe udokuma ante na mafiti tijati parasai wanda walandrika otso jwambilwa wamba banu Sofwa banu izona kamba banu pia zonrongo tsizamba tifanya video tsamba hewe zonrongo azali afanya ozimu pia zanzi warma kartasi kama hanti mtsende
mitsika harumwae shirika la renseignement azaliwe ingu mwangamizoni tizamba liwazali ardenje ze degre wacha wanrui hoasi diaspora ngartsahori uwe ngamjua oje wende wa ulo awantu edaula faransa wandu walo ihose family hizo waongo ontini yaho uongozi wahe faransa wandu wawe ulo awa wandu wa juru danda wandu pia ze video ze kamera ze aola Abdurazak la chansi waro ajana za bala suiri la ya parandi sofanyido anketi yola hata mjodo amilo kasi ndani shanga ngamjo kahari mwa problem ngamjo kahari mwa shida ngamjo ulemeziwa haukaze pieji sizo za ndisho huja alafu kwa jabenu we majia hao shame majinga yo alafu wari wala watuji wala wandurikao kwa tuji di harumwe madamano waodo endo wajidzihe wadzihe majia hao ili wamenase fami fulani na fulani na fulani jaklavani jau ya watukufu izo nsabuhikao gizo na ujinga simwambia nirangu hale na mtafadhali mtaona zibabe wanu do wandu wazali kontro anjua na mtawe wanazijomba wanu bawanu maadui na rikema shababi ya ujihui shari tsenderni kawana zibaba importansi na balanga mrendo wa milingo ngwarwari yao alafu wardiwa mnikani no wantsindawo ye unambie endo ikatsindawo endo uono shimeji wangu zuki wangu wada haprofita hiyo ufanya bunjilo ole kensi na balaika jaka uparo ka armaze votezi au ba komor getsa mjue ukana wandu wafanya maandamano yanu enrongotsi ndukani jebani ekanga mtsawani mwambie ni ndrongo wa mjuka kamna ujibiwa sham tsanzi ju ndratsi jibi sho yonde kweli kamna ujibi sham jo mwambie kweli nsina ujabanu bahari ikatsende tsamba zile pale la dhahabu yabo ngwaje ujibiwa yabo no ekamndungu tsahondo ndra bononi biyaziza ukawende mndu ntsuzanza amjoja ni wambeza kweli utabihe haukane kweli kadozinji ya utabisha ikati jaba ntuja tsamba goro gara goro bagada awe sauti roha mwishia she problema mtsamba gara guruguru ekango noke gara ilanga mdeyongo jibiwa abo we mtundawe bango deyo mjibiwa ikasi jatsamba ukana kuhatsi mafitsi yanu bayanu mafitsi na ilande kwedi no ntsuji wanawe aukizo ambao yabo tindazila na jwanzanishe gum tindazila na jwanzanishe bum tindazila na jwanzanishe gidekujukujuku yarungebu tsamba gidi ndongori tsohele wa shaizorele wao ikatamba gudugudugudu mfwane onya gudugudugudu mdafane mwenye gudugudugudu kodo valaila sebo no amhenze afisia bayetsinde ihadaf do kwamba ndongo mndu yaelewe ukweli nesibuzi mndu adunge ukoze ikakutsudunga shamnyezi Mungu azambe c'est la démocratie inna hadainahu sabil anu demba njamba uzie mandamano enda harmwe mandamano hata uhepa yatsi haja hangu shwakati hoja swami nukaku na ujabano mandamano valabo musa vale heli va amjue kwa moja enda imisomba utsenda enda kwa mjuka wena umishiliano wena fulani au autorite fulani ngofikiri wako atsinaona na shwaba boy then
kadelegiri sikarina uzia ambe uzia utisi enda hata urenge ubaeze pare za pari pia tozida ili andamane ndogo za moroni enda bae pari kamili uibae ugadari zima hiyo hasibabu moroni yemia mchekemindi kwa Qur'ani ngiyo yabo yamba ukana mswali Qur'ani ngiyo yabo yamba ukana mkiwanduwema owenji watu amba kartuka wanduwe Mwenyezi Mungu aparosi yabo hawati yakide serikali mafiti Mwenyezi Mungu ajamba namzie masharika bieri hayo yemparishia sharika la bieri Mwenyezi Mungu yasihaja litakufuli Mwenyezi Mungu wayetse ndiye ukaka mhanti mtineze bieri yawandu kwa tsuno ngwano yahongo jika ujaunambie mimi musawiko miti Mwenyezi Mungu miti mtume miti malaika nkakarnauzi Fitz Adam ikawo ani kwa tujo rezone tsoro hombi ani rohombi bas hansi madoka nakili mjwe elim rezone ya Qur'ani nyetu kufutsa yezi yazinga nonga zifanywa ziroka zifanywa yebo zifanywa Mwenyezi Mungu aparo sabo nsate arememdukile hawarememdukit sio Fitz na wo inma amruhu idha arada shay'an yaqula lahu kun fayakun yetwamba nasikazika kajasia wa shajamba ka kufuli njia ya kufuli jonji mparona Mwenyezi Mungu atakufuli banga ngapobari parona Mwenyezi Mungu azia CD ya porno ya partus mparozion kamjapa na roge fanya filme partus wandu Mwenyezi Mungu aparo jaba menye tele cheka batan dishatwa mbokana mruhamba huindua shashi wo huishia uhunda faida idhan abaru maze masaili izo watukufu izo nakanzani mweshelezi zeni oka narudwe shelea bao mahala pia ngabo misumari yongerungao na kartwenda jana ngarendo maudu na izo nambabanu izozo nsipia nabyamba vala ngarendo maudu vale Nations Unies do wamba ike na mwenye ya viti yedo mpango wapango vale Nations Unies wa menase awasojotende wa menase Arab Saudi wazie ho wa wandu Yemen wasojotende wa menase wala wazie ho wangamiza wandu nda obi oparonda Libi nsije mdota Nations Unies bae mipango ndiyo haina raisi wa Afrika uonge na mpango ya lonu weno wazuko zinunzi za hatu shazi za hatu hai dembaba dingo nsahobaya bado wandu dingo urumwa waremane krizi hamusawi kama hansi yeni daze ye kutsoro hari memba Facebook hangu kunjahu samiza uje wangalia alafu wakati wangasi masihu haina unangalio watamani ngasi masihu shango tsoja untoe har angalanti na rukangali ekanga minaruka mtsojore ngamira zalmeti nifanya hamali definesi nteja ilin sisi uhe bodemba kama hansero hondi bende Facebook hangu wallahi lazim ya hangu wallahi nedi insi ya ekutsoro hawenda zao ngotsojoja unanzije kaya bondase ndaseje kwanzi wenda wafanye director hao warudi wadaza shango tsoja unambenda semi kwati mafiti yorohombi de irongo ya mremani kriza sababu musawi kamtsula la sababu musawi depasser sababu musawi direct zinja sababu musawi badinga bimrumu hana zali nguna nzidie amtsodeni vumbu alafu mdo pulwa namde uja musawi we demze ai kwanza dawa ndani c'est la fitiane Noni mbia hata mba atomu ilo carbone shayarangu kamrogona eksenda wafanya direct warongona kanga mwelezi wanduna eksenda wafanya direct waeleza wandweze MV courrier wa wamwajuo wa waruma wa grupu inji wa pseudo zinji wa uruma waje wa dore ndaje alafu shefu wa mumju shayo mafiti okaminde shefu ha yani minde shefu hao ono shayo mafiti kawo waremani krizi kwa tujwa ulala kwa tujwa usibu ha waremani krizi
ani hatanga bwana na wabloke wadingwa bahari ngwere wao video za hangu ekisona tulemaniso Mwanama Dembaba tafadhali utsibehezidwa abantu mkana baraka utsibehezidwa abantu ya udola pizza wanrunja nguoni yeka mrendo mshanani wallahi alazim kavati mwandamu utwenda mshanani shanga boila mastehi ya ukema kalima yanunga chafuao ye Facebook hango ikamra jamba kalima la mshana au kamshana yuwe kamra roha mruda yo mlango shamrungu ono wanadamu ikawe malezinga yo madziro yeho jabanu ambe fulani hafanya jao weju habo tasi huparendo mbinguni weju habo tasi wetsote ndewe ndo mshana ni hoardi wafanya izo wadea huo shabo kujamdea yabo kujamdea haukana wallahi alazim weju habo tasi kujapa roho mbinguni wenda wasalimie malaikatur rahman weswenda ihuo wambangu mdeyo nabala haina shetindo shora raisi ra waziri ra yasiso shifa yabo ngofanywe yabo mde mwanama wadeziwa heliyo to ziona mafiti woka jahude ya wa uswifu auka yabo hesawa ne sauke lera lonio inu yabo yende joinda har masanda za tasi sha deja we usaho ende banu muntasofu layl mensi awadwana demwalika kwa jeheli ya urongo marengoi idhan watukufu tikahujabanu njeni mwelezeni ye masala hiyo ilimwelewe ukangabo wanru walona zebatani nezerohombi neze nrongo mbi wajikaza sababu ndamine ne maneno mai bon wanru wao wapulwa ukahaina wakati njo ukana directori wa doja wamba rihurambua rihujua ai endewe utonja komori mtu ndamina zo ya urongo ndamina maraisi ndamina mawaziri ndamina madirecteur ndamina wana wa siasa ndamina ma politiki obonze armaze tsinku watu yetijo jandora kae kamduka tsunyo Ivan sikauchani mwelezene masala yumwelewe ukana Allah ngabo piejizi tilwao no wanazi jomba wao mwanama Dembaba njaka na wana ukaha tenda hudea shana msamilihane haukana hodwa ngana banusi skartina manyahuli ansi wanaanya aneshari hansiba anu maslaha ikaunga sina ushirika au wanratsi dezane watsitilane harma mashaka na baina ya hatu ngarongo wao mndu yeshia na ritsidezane ritsitilane mashaka ni baina ya hatu hauka adu na mushtarak ya adu wa hatu garishirikiana au harma adu mzima wanratsi jado dezana banu kimafitsi kibatani hamabala mndu yede ya mndu kujo hunda gradi narhensi nartubie Mungu ranzane rilauze mahabba baina ya hatu Dembaba narilauze mahabba rilauza rohombi ribe hawai Dembaba narilauze mahabba narilauze hwanzana ikanga bo wandu wamba ukana zebiezi sisiwa wandu wambaze biezi sisiwa ila duani sisiwa ngabo wandu kweli wamba no iti sisiwa ndio problem uwade ai eva nurto jamba kartori sisiwe maisha no kartonze ya sisiwa na ya yesiwa ai agoje namfanye listi wanzao sisiwe maisha komori wala walo Ulaya wadobali yende afishe wa duani no aeroport na harmaze ze agence wanu ndo mandamano wamba kwatsanza wasisiziwa zebie wanu ndo wamba kwatsaho wasisiziwa zebie wanu ndo wamba kwatsaho are mwampwala ho la douane wanu ndo wamba kwatsaho do to corruption la douane wanu ndo wamba kwatsaho ndo yangu shango tsaho zebie zisiziwa yeti haki ngotsaho la douane ike raisi no taika bwansi wanu kenda wandu wadai
yabo na mwafanye listi ka mimi wallahi ntswanza bekati ba container ntswanza libe 1 million mtswatsa libe 20 million ya usisa geru libe 20 million ateka isisiwa hasibabunda wada iyo swenda wa haraye kawendo anza ulibiwa tswambano mimi njakaravi imi mtsawo libe 5 million aforele okana Riberina ser ensina zo hamba ndaho utsona zo hamba no zo fanya ndawe we waja uishilia ondongo zitsoza hamba kusona tokoza datani amandiso riber nsina za hamba mimi wewe uishilia emndutsona zo hamba ardi ukomanteo la tsawo muda wanzi haruma ula utsona zo hamba yabo egala rohombi yabo ina rohombi elewa unyinda wala wandu wa rohombi musawi katsina zohamba baada katsina zohamba ola mndu tsona zohamba wabuha mndu ola wambo katsina zohamba jangu ishilola utsona zohamba leo baada ya hola mndu hardala tsa wakati harmola utsona zohamba hakomante harda mndu wakati haishili yazila zitsoza wamba yabo mimi nawe emwe mando yabo mimi amjo utrete ukakutsina zahindu atansina ledzina la hamba ekutswa yabo egala kutsina zamba kutsina za police commentaire egala rohondi bale rohondi yo wala linium kana baraka rohar mwe directeur sisi kamandesi amkera de bakomo riba lazima ndo amanda ndo wajibu direct asikia mjugo kana wapangwa wenji ariwa jiwa donjar mazi directeur kutsina katsina wo hai hizo na hamba pia kusorevisi njosami haukana uribero wakati wakawanzi hamfikiru fikira ku kono endatsa mnyezi Mungu ya uswami fanya sijida uswami shakika hiyo ndogo za kimastaja ani otso decide o mbepanu bon vanwa ba hamwambuzini ilida mwana mariberi ti usami kaba stop abotsi hundu thawa shakado ya sambudo fikiri ra jarenda basi ndikutoni baya mwana mariberi utsambe minde mzem kana baraka utsinjazize heliyo sonambia wende mwanama da mimi tsindawala wandu wanzoze gradiza huze no ustadhi no ufundi mwana mariberi rectifie yabo ukorije unambie ukawende mwanama yomge johunjibiza hanunika uze wende mzee miti mzeye mimi mndulona baadhi za afkari nanzona anyisenda bino wanama mrwati nike ustadhi wala fundi wala shekhi wala uzeye no mruna mimi nde mwana nyanyi bas oui deheliyo mwanama Said Ahmed Muhammad idhan atampakanda yabo tirenge mda mwinji ritsehe mbabi hadisi mbabi harumaze hadisi riberia wotirambo kawe mrunda mitso la mwawande wende mwanama baba mjoelewa abatselewa idhan yabo narfanya inanzia rike wangalifu wanduenda harumwe mandamano na wende wadasize pare za pari yoti hajangu au kamnyezi Mungu aziyaba tsinolo vinyo na ngenulo hata ikaja paro savonsi ya bazaze bari wala ya zie masharika awahanti abenge na mwende shana mdwenda nokauha au kana hizo nimwambia wani banu hizo tigola bala sha hizo ndrongo ikao zikanti ngizona maana abona mfikirindo wanama watukufu wajamalifu na humshukuriani hanyonsi humaringa umuda mwakanyina mibanu masaha madayanu au kaya inu saatu lijaba mfikirinu da'wa na inu ngiona thawabu reaishilia zenjema yadunga alan wasahalan reaishia na mrongozanai yakoza ngamtsahwe samahaza hangu njajovenza nikoseye mndu njajovenza ndeye mndu njajovenza baishenga mdeyo mndu nitsozita harma betizi sirudi tsimtsaha samaha abengezi samaha hizo sijo hanza zidorengwa mwana marideri wallahi alazim mimi mwanda mwikao roho ya hangu yonyeupe yani Kiswahili yonjeu mimi kanza umani kinyume mihwanza unanya
mi domani wa shamika domana na wandu mwanama dembaba Mwenyezi Mungu na hutukuze wende mzee haukawe mwanama rangu halele zina ilwa mliona chakarja paronana ritimana siasa yazali na SMS na mujibara kama rabu mdubei basi wanaanya Mwenyezi Mungu hamba ukana wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ora Mugler, ma grande sœur, Mwenyezi Mungu na hutukuze. Bukana samahani baye mboka wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Namzingarani mtipia rumembo nzia Mwenyezi Mungu msifarikiane. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, na mwambi neema mvumbue neema ya Mwenyezi Mungu hanyu juu idh kuntum aadaa wakati mwakama adui mwatuka ubenzana fa'alafa baina qulubikum. Ola Mwenyezi Mungu hafanyazi roho za hanyu ngizo nzima hazifanya alifani alafa hazirende nzima fa asbahtum bi ni'matihi mrende baada yahe neema baada yahe yele mabaya la mwaka uyengana mrende hawananya yao narfanya ina nziara nzane wandu washindane hafikra sha wandu atishindane haudeza na jao nembaba wende mwanama kati hurongoza ndongo ya utabiha kama hunikoze ntosa za usamaha banja johanzani hurongoze nai shami ujibwe heli na rongoziwa yode toba ya hangu Mwenyezi Mungu nambarikini na humbeshelani marahaba po marengo muda wa hanyu mwakansi nyinami insha Allah ngarjo hendelea na unikana ze akhbari yezenzi huzijao ekamwamenzi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akhyar ghurril mayamin. Hai oh patiro banutika utsarangu jana nsuparisa enda vansi utsahata bahi shati ono sendo anzanjiye tiono ame Facebook yaho ekrazewa ani ipiratewa Mwenyezi Mungu na upone shari ba Facebook ngabo habari patiroti satselewa bo mwanama za Kisofwani to sana amani na salama juu yaho mtukufu Mwenyezi Mungu na utukuze mwanama za Kisofwani wende mwanama wa kweli wanambili nisha mbadati mzima yaho to sana amani juu ya hanyu mwanamsho wangu armi ya amadi tsamia muhono bano jokami uhanza kilillahi mtoto wangu Said Nasir sijibi wa hakuwa rengo muda wa hema siku ya nurike sirba zimari hadisi Mwenyezi Mungu na utukuze mtoto wangu wa baraka mwanamsho wangu armi ya amadi njatsona watsore mna ker daila ya Josi rememna ker ya wana njatsona wayo irema ya haina barwani ukavanu shansu huona na zuki wangu niko umwanza yako unanza karenkodo msubuti wende zuki wangu hata rijeri hade ya riumba shatsinda ila kikomaruka njosa mi hata rijo hade ya riumba wende zuki wangu hata rijo hade ya riumba patiro narsahane babo tsatsi on Facebook wa nyumeni ya haya fi amanillah wa hifdhi.